ubu nyine nabonye inyama bituri inyama bari babaze nkari minembwe bijya byashusha kera nibuka amahoro ya kera ukuntu abantu bakazashira bituri 24 bagafata shinga umwe none ni kashe ko bajya muri uyu mwaka ni mwaka mu mateka y'abanyamurenge bari inyama zidafite shinga bari inyama zitari hidden ukandiko guswa mutoruka ngo bariko batora inyama gutyo ngo bakamasanga amavuta yahiye uyu mwaka zanga byakunda uyu zoba mwiza uyu ni umwaka kagara kace turangije akagara kace sintege kazimye ariko akakanyagwe ko je nangano ko kavuga twatuvuga gani iko kazakanezezwa nuko abavyeyi bababaye none abavyeyi bari bagenze neza bari babonye ibyiza ikoka turangije umwaka abavyeyi bishimye akagaraga kababaye kameze nabi umwana fuza ngo uzaba mwiza akaje neza cyakora si buri muntu wese uzawishimira ibyiza nabajije umuntu ejo bundi turi mu kanisa abantu bari kubashima turangije umwaka amahoro uhagurutse wese ndashima Imana yuko Minembwe babonye bonane Minembwe babonye umunyu babonye amavuta none ukuntu abantu bose babyishimiye ariko babyina bakishima celebrate nkibaza abanyakagara ukwibo mu mitima yabo ko bararibwa nayo mashimwe bonye abantu bagera 100 n'uyu munsi n'ejo batashe hari abamwe twari duturanye hariya mu muhana baravuze ati jewe sinoba hano iwacu hari inzira hari amahoro sinohatura mu iwabandi haragatsindwa turabashimiye mwabaye intwari namwe hari igihe twaza twuje gusoma biriyo hari igihe iyinga iminsi 2 ntishire batavuze ngo kwa runaka ngo runaka yapfuye byagenze gute arakomeretse ariko none yiyinga riri mu gushira turi mu mashimwe ubu turi mu mashimwe iyinga rigashira turi mu mashimwe turiko tuvuga ngo Imana ishimwe yuko aha runaka havuyemo barugabo warababonye nawe turabashimiye namwe dushimiye na imurenge 5 izizunguruka ikazungurukana n'abari abantu bakagenda bakavuga bicaye kuri ya ntebe muniga ntama yavuze ngo bahaye amasaha 72 baricayeho bavuga ati se muniga ntama yagiye Arakabaho twigwandeho arakama bakabyara ubaye umugisha ubamare gukoba ukuri wabe hafi arakabaho twigwandeho arakabaho ababyeyi arakabaho twigwandeho barakama ubaye umugisha ubamare gukoba ukuri wabe hafi twigwandeho bakunzi bateniji TV muhawe ikaze amakuru y'ukuri karibuni wapendwa wasikilizaji wa Teniji TV mwiriwe abandi mwaramutse aho muherereye iminsi yariraye myinshi tutaganira namwe tutavugana namwe tutamenya uko mwiriwe nuko mwajutse mu byukuri reka tuse kandi tubabwire ngo umwaka musha twawutangiye muhire twarawubifurije utarashika turavuga none murawusoje kandi turizera ko wababereye mwiza uyu nguyu uhushutse uyu nguyu ubwiye kuba mwiza kurusha uyu nguyu uhushutse uyu twatangiye ni umwaka mwiza cyane ni umwaka twatangizanyije byishimo kuri bonane abavyeyi baraduhamagaye iri aruguru ngo turiye ngo chips murayizi chips abantu biri iwacu bazayita firiti bazabayita ngo ni firiti ni ukuvuga ngo ntiworya ifiriti udafite amavuta ntiwoyiteka nta mavuta nta munyu ifiriti igirwa n'ibintu bibiri bikuru ni amavuta menshi n'umunyu mwinshi aho ni ukuvuga ngo imyaka 8 yarishize ababyeyi batabona umunyu 8 imyaka 8 irashize nta munyu n'ukuri kose umunyu wari uhari ariko tegera umunyu wari uhari n'amavuta byabuze mu mezi man oya same baza kubwira wari uhari ariko uhenze
ariko kuva mu kwa kabiri umwaka wose ni ukuvuga ngo no cyagihe fageze bakaza barya se n'ubundi bakaza babona n'umwanya wo kunarya n'ibyo batetse uzurya ufite amahoro ni ukuvuga ngo n'ibyo bari bafite ntibabiriye neza kuko bakaza bagira ngo bagitetse gusa ibomba batangira kukoza isafuriya ngo baraza guteka turaza kubitsinda turaje yewe turabasuhuje cyane tubifurije umwaka musha muhire wa 2026 uyu mwaka uzababera umwaka udasanzwe mu buzima kera waratangiye uko wacavuye kubivuga uyu ni umwaka twatangizanyije ibyishimo bikomeye muri kwa 12 abantu barishimye Vera yabaye tombe Minembwe yose indondo bibatombe inzira ziraboneka ibiryo biraboneka byo kurya amasabune nabonye umushi mu gatana ariko avuga ndishima none kaza namwe numva nkoze umushi biteye ubwoba cyane amasukari n'umunyu n'ibindi byose byarabonetse ubu nyine uyu mwaka zanga byakunda uyu zoba mwiza uyu ni umwaka akagara kaci turangije akagara kacitse intege kazimye ariko akakanyagwe ko nje nanga no kukavuga twatuvugana iko kaza kanezezwa nuko abavyeyi bababaye none abavyeyi bari bagenze neza bari babonye ibyiza iko turangije umwaka abavyeyi bishimye akagaraga kababaye kameze nabi uzaba mwiza cyakora si buri muntu wese uzawishimira ibyiza nabajije umuntu ejo bundi turi mu ikanisa abantu bari kubashima turangije umwaka amahoro uhagurutse wese ndashima Imana yuko Minembwe babonye bonane Minembwe babonye umunyu babonye amavuta none ndabukunda abantu bose babyishimiye ariko babyina bakishima baselebre nkibaza abanyakagara ukwibo mu mitima yabo ko bararibwa n'aya mashimwe cyo kubona bimeze gute abandi bari kubashima ngo iwacu habonye amahoro kuko gabo bishimiraga abarundi jewe reka nkubwire kuri iki kintu tuzi ko wacagihe mbere yuko ibuvira hafatwa abavyeyi bari batetswe cyane urabyibuka abavyeyi benshi cyane bakaza batubwira ngo bamwe ko baragera 100 ngo abandi ni 50 ngo babuze ngo bene ibyo ngibyo none ku rubuga tubaho nimba ari witwa ngo imure tera imbere murenge nkuko none ngo mare mbona umutipe umwe araje ngo bareka gutekwa ngo barihuje ngo nibi ngo ntuze ngo n'imiveturaga ngo n'abateroriste giwe niko yaza ngo bareka gutekwa ngo barihuje ngo n'abateroriste kibaza se umunyamurenge kibaza se uyu muntu karavuga gutya afite ubwenge ari nomo cyanga yoba yarasaze bucece si titwabimenye dutunze abasazi ku rubuga kandi bazi ko bazibaza none se adimini uraha tazi ko abantu bose tazi ko uno muntu yoba yarasaze kandi umusazi ntagomba kubana n'abantu gusa ivivi ku rubuga bamukuyeho 2-3 sinjeje nyine waza wibaza ibyo baba bamukuyeho bamujanye mu kigo gacindera nuko abasazi nkabo namwe nimba mubatunze mu mbuga kizo ngizo muza mubakuramwo mugira ahantu mubashira abasazi bagira imbuga zabo abazima bagira imbuga zabo urumva Kagara nyine nawe ari mu bantu barangije umwaka wababaye ari mu bantu bafite umwaka mubi twebwe dufite umwaka mwiza 2026 ndanezerwa mererwa neza ndashayaya kazamera nk'inyana yo mu kiraro yonkeje igahaga uyu nguyu we uyu mwaka rero ngo ni gutababaye ngo abavyeyi ngo babonye umunyu n'amavuta babonye inzira noneho rero bakunzi bacu bakunzi ba TNG-TV bakunzi b'Urusaku twishimane uyu n'umwaka w'ibyishimo mu by'ukuri reka tubifurize kuzabona ibisubizo bikomeye twatangizanyije ibisubizo tuzasoza umwaka turi mu bisubizo ubu nyine nabonye inyama bituri inyama bari babaze nkari wa Minembwe bijya zashujakera nibuka amahoro ya kera ukuntu abantu bakazashira bituri 24 bagafata shinga umwe bakagenda bandikaho amazina none ngo ndashinga aho baye kubera ko amahoro pise yihoreje amafaranga y'inki 10 noneho mirongo
dore ikintu cyanejeje tashinga hariya gusa hari nimero baza bagira amazina gusa ugatora bazandika ngo 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 baba bakagenda bashiraga ku mituri baba bakakubaza nimero ninde ugatambuka ukavuga ati jewe ukagenda ugatora nta deni ukamuja gute nta deni ariko mahoro ni kashe kubanyamurenge uyu mwaka ni wo mwaka mu mateka y'abanyamurenge bari inyama zidafite shinga bari inyama zitari deni ukandika gusa ukamutora ngo bariko batora inyama gutyo bakamasanga amavuta yahiye abagore ko bariko basigara batogosa amavuta kandi gashoje grave uzi ikintu cyabaye gikomeye ngo nta mamesa yarenze ya ruguru kuko amamesa ganiriyaga mu mushasha ifizi gati yarafatwa kuruva nta manyagwa y'amamesa yovuga amavuta y'amavira haje amaoki avuye ibujumbura amavuta y'ubuto avuye ibujumbura ngo ni amavuta y'ubuto ayo amavuta niyo yaje yageze iriya ruguru ayacuruza muri Kenya iriya none ateka inyama ziri kashi inyama zidafite ideni ngo shira ngo aragenda aca mu muryango ati nyami baya ico kintu ntikihari. Turashimira Mahoro Peace Association yabaye kashi ku banyamurenge. Ndashimira cyane Michael Alex Mutungo no umuntu wakoze ibintu biteye ubwoba akora sensibilisation ku banyamurenge yo gutabara iwabo ebana uri umugabo Imana impeze mugisha kabisa cyane niwo watumye ndagira ngo zino nka zitango yagiye mu mahita yose muri Amerika amenshi agenda avuga ati tugiye kuje muri Bonane iwacu habone ni muto hari akajambo yavuze bakabatanga inka zitebo yaravuze ngo akabutugo yaravuze ngo mwuka byarama ndabasaba nimba mwumva yuko mugomba kuzoza murya muhage cyane nimba ushaka kwima abantu biwacu azozo bima ariko ndagusaba posting tukarye ngo numara kurya ibyo kurya byuzuye imeza ngo numara uposting ushirega kuri stati yawe ngo uvuge ngo weekend nziza ngo ibyo ngo wari ngo Sunday mood ngo out mood abantu babura ureke kuzababaza abavyeyi iwe iyabuze n'icyo arya ariko wewe ngo urikora posting izo kurya birenze $100 kurumva ati ako kajana kariki ukazane tugahuze tukohereza abavyeyi barye kuri Bonane nabo bamererwe neza. Ivyo bintu byarabaye turabigushimiye kuko wakoze uwo murimo n'abantu baravyumva twarabibonye. Ikindi kandi reka nshimire AFCM Ventura twigwaneho ndabashimira ku kazi mwakoze iyi myaka yose mu by'ukuri Imana yo mu ijuru utazi urabona habe n'umupagani utazusenga watwigwaneho nimba hari ndavuga ngo nimba hariho n'umuntu utazusenga nimba harimo umunebwe wo muri twigwaneho aruta umukristo uba hano muri Kenya cyangwa mu Rwanda cyangwa muri Amerika cyangwa hehe umunyamurenge wese wahunze igihugu aramuruta incuro 100 twebwe turara dusirimba ariko ntidutange habe n'ijana ryo gutabara abavyeyi uwo muntu reka tugushimire kuravuga umuntu n'igihuru cyarugo igihuru kiri muri gakondo kiratuta umuntu wahunze imbeba aya kandi kanyabo imbeba ntacimaze yo gatsindwa uzi impamvu jana nimvuze igihuru ciriya ibitabiza bakacishamo ariko wahunze rutwana cya gihuru bikomeze turashimira abantu bari muri gakondo n'imbeba yo kubyutsa uri kwirondo turashimira abantu bari muri gakondo turabashimiye n'ukuri turabashimiye hari abandi tugiye gushimira turashimira abantu batekereje bakavuga ati wacu habonetse inzira reka dutahe yewe uyu munsi nabonye abantu bagera 100 n'uyu munsi n'ejo batashe hari abamwe twari duturanye hariya mu muhanda baravuze ati jewe sinoba hano iwacu hari inzira hari amahoro sinohaturamo iwabandi haragatsindwa turabashimiye mwabaye intwari namwe
cyane man. Ikindi kandi reka dushimire umuntu wese wagize uruhare muri ziriya ntambara, ziracariho zigize ariko noneho ubu nyine natwe ko turishima. Hari igihe umunyamurenge twaza dutabariza gusa, hari igihe twaza twuje gusoma biriyo, hari igihe iyinga iminsi 2 ntishire batavuze ngo kwa runaka ngo runaka yapfuye, byagenze gute, arakomeretse, ariko noneho iyinga riri mu gushira turi mu mashimwe. Ubu turi mu mashimwe, iyinga rigashira turi mu mashimwe, turi ko tuvuga ngo Imana ishimwe yuko aha runaka havuyemo ba Rugabo warababonye nawe, turabashimiye namwe, dushimiye na Imurenge 5/5 izizunguruka ikazungurukana n'abari abantu bakagenda bakavuga bicaye kuri ya ntebe Muniga Ntama yavuze ngo bahaye amasaha 72 bayicayeho bavuga ati se Muniga Ntama yagiye hehe, bababwiye abaturage ati se abantu bakaza babebesha ngo baje ngo kubarinda, umuntu waje kubarinda azagenda atanabasezeye, ahubwo ngo abapfurero mwagiye nabonye abapfurero wa munsi twibanira zigenda ibahumuriza, bamwe bahonze bagiye mu bihuru, irababwira ati mugaruke ntabwo twaje kwicana, tubicama gitanga amahoro, twebwe tuzagwanya umwanzi waduteranyije. Agasaza kamwe karavuga ngo Imana ishimwe ko bari Barundi bavuye hari, ati twari dutesetse biteye ubwoba n'abahungu bacu bapfurero, uje wese ngo yapfande amabariyeri yaramaze gusa, ati hano hari ibibunda, tukareba baje kurasa abandi ngo imbunda batigeze babona, ngo bari baravuze ngo bazomara abanyamurenge, ariko baravuga nshima Imana yuko twirwanaho yaje, twirwanaho yamize ibindi nimba ari ibisirikare nimba twobyita gute, izindi nyeshamba zose abapfurero bishambuke ibiki, ati none zambone ko zaratuvuye imbere, Imana ishimwe natwe twari twarakutse imitima. Noneho afande ajya kugenda yaravuze ngo iyi ntambara izabarangirira ngo tuzayitsindana ishema, yewe ariko ngo nyira ntambara aho byukundu yatewe abanyamurenge ishema, abanyamurenge batarakagara barishima isi yose kuvoka mu bwe, yewe tukagega no kuvuga bino leta z'amanuka turire ukomeye cyane. Rero bavandimwe, uyu mwaka ukuri turacari mu mashimwe ko turashima Imana, twavuze kenshi mwaratwumvishije hano tubona byagenze gutya, mukomere mwihangane, turashima Imana n'ubundi cyane yabarinze bariho kuri uyu mwaka, izakomeza ibarinde. Turashima Imana yuko iwacu bishimye bameze neza, turabwira Akagara ngo nigakomeze kihangane nako ntabwo tugaciraho iteka, twebwe tumeze nkabo baze barya abanyakagara bakazamara umuntu kuri kw'Imana ngo Minembwe ngo ntiyofatwa ngo nukuri kw'Imana ngo biki ngo Barundi baradutabaye, yeme pole sana abanyagara tubaye pole, komere mwihangane nimushake muganga ta pole nje notanga hari bababwira gute, no babwira ngo musongwe mupfe umuntu bapfe mu biti bapfe mu kubera yuko uriya jewe byiza byawe jewe mutugara harimo ba data wacu, harimo ba mama wacu, hari abagore babutugara tawenze ntabwo nijoro ntumuzi wundi tuwo nawe gantare rigaragaza taravuga ngo ndikandira turabyumva, reka zamutemberere abo ngabo turabafite. Jewe sizavuga ngo namukobwa gisaro umfishije ubundi ko mureke gode oga ni gisaro, ni ukuvuga ngo jewe ntabwo ndavuga ngo bapfe kuruva ngo baveho, inzavuga ngo bapfe mu bitekerezo byabo, ibiya bitekerezo bipfe kwantegera biveho, tufatikanye n'ababyeyi. Nibyo nazo mbabwira ngo Paul kuruva bihangane bakomere ya Paul uwababwira ni ahubwo bababwira ngo nibaviyo bari oye nibavayo n'amahoro nibatanavayo bagumeyo, uruko hari umunyamurenge tazaba kubera bari yakubaje n'ubundi ariho ya magambo yabo mabi ya misonga, muhinduke cyangwa mureke mukomeze mwihangane, muzarangiza ibyiza z'abanyamurenge muzoza mubirebesha base gutya. Icyo cyiza ese nzanibaza muri iki ubu nyine ese ubu nyine amahoro abaye kandi akagenda ubu nyine ibintu zose ko birajaga kuja mu murongo, ese ubu nyine Kingunga yoja gusaba ikibanza mu Minembwe ku mufana, ese yoja kugura ikibanza ibuvira, yosaba yogura ikibanza ibukavu, yogura ikibanza hehe
ko yogenda kukigura i Burundi Amerika i Burundi yo cyemere guca cyakora ni ukuvuga ngo iwe muri gakondo yiwe iyo ababyeyi biwe bavuye aho umunyonyo wavuye ni ukuvuga ngo nta kibanza yo habona kuko ba bandi baharaniye amahoro batanze amaraso yabo nibo bareba bwa butaka ese muri cya gihe abandi bazoba bari mu byishimo by'ababyeyi babo ndabara ikintu cyanejeje ejo bundi noneho ntabwo nubagiye nko kuguruka ikintu cyanejeje noneho amahoro arabaye amahoro arabaye imagination ntoya gusa nagize namanezerwa nkazanja nko hari igitaramo natekereje mbonye azakora kiriya yavuze nyawo kiriya yavuze akagikorera mu minembo noneho agahagurukana n'umukecuru tugize igihe dutegera uwaririmbye kuva ibo bataravuka suko witwa ngo Kabaganza agahagurukana n'aba bandi noneho bakajana pasiteri ariwe uzoba uri imbere yabo icyo giterane kizakimeze gute akajana na Musinga akajana na Gitwaza akajana na Apotre Gitwaza akajana na mbwira icyo giterane kizoba kimeze gute wa muntu isi yose izakandagirana minembwe z'abantu kandi nta tiketi ni ku buntu no nta tiketi ngo mwishuri tiketi ngo tugende tugitaramo oya ni igitaramo cy'Umurenge mu Ndagarago free of charge ku Ndagarago ukaba wicara ku Ndagarago kurumva bakabwiriza uko zo ku Ndagarago ukayicisha mu Haleluya amen ese gitaramo zakibamo sinurika mbonye akavuga ngo kandi bazumvikana abantu bakazagenda urujonojono twese hamwe kandi ico gihe mbonye azaze mu giterane azakibemwo aho Bakabaganza bazakibemwo bano baririmbyi bandiga nimwe baline bandi Banzabakiza Patrick nabandi kabaje kubwiriza noneho baririmbe bose noneho gabajane n'umuvuga butumwa nuzotubwiriza Apotre Gitwaza Michael giwe azaza mu rwego rwo kugira gute azaza mu rwego rwo kubwira abantu ngo Paul ico giterane ni igiterane cyo kugira gute ni igiterane cy'amashimwe kivaze no kwibuka intwari yacu General Makanika ejo bundi nategera ijambo afande yavuze iringiri ryejo bundi yifuriza abantu umwaka musha Charles Sematama yaravuze ngo uyu mwaka n'umwaka w'amajambere w'iterambere uyu mwaka ibintu by'amasasu n'iki no kugira gute stop ni bukeya ni iterambere tugiye kuja kubaka tugiye kuja gutunganya ibintu zose ni ukuvuga ngo buri muntu wese noneho takuvuga ngo ni mutanga amafaranga ngo ari umwana warashwe ngo warugize gute ngo ari umuntu ni ukuvuga ngo intambara iri yarugurira ragiye soko iki gintu kigiye kuhaba no kubaka amabarabara kintu kigiye kuhaba Apotre Gitwaza yaravuze ngo bazubaka ibarabara ngo iminsi 60 iminsi 90 sinyebutse no kuvuga ngo ni kameza 3 ni ukuvuga ngo iryo barabara turagiteze na amafaranga gusa gutanga bavuga ngo ni mutanga amafaranga ibarabara rigiye kuzamuka tugiye kuzamura ibarabara biva mu Buvira rikarenga mu Minembwe mu Bibogobogo ku Ndondo bagetira bagize intozi kera barabipanze yemwe reka dusoze ariko iwacu ni heza mana yanjye reka dusoze iwacu akomani urasenga iwacu ni heza urasenga ushima Imana nawe usenge naje narasenze ejo cyane ku kiganiro narasenze reka tugana ku musozo mu by'ukuri
dushimira abantu bagiye batanga imisanzu bibuka abarashwe ko mwafatikanyije nabo cyane imfubyi abapfakazi imisanzu yanyu izigenda ikagera kuri Imana yoheza imigisha. Hari abantu nabonye hano muri Kenya umuntu utatanze umusanzu w'umwaka wose ugashira yewe wagenza amafuti isubiro birashoboka ko umuntu atoshobora kuyabona buri kwezi kubera ubushobozi buke, ariko mu bushobozi buke bufite. Hari umuntu wambwiye ngo utarasoza hari umuntu wambwiye ati yewe ngo nari nabuze uko ngira ariko ngo umuntu wo hanze ngo arangoboka ngo uzi ko ngo abana nari mfite abana baje batatu ngo babaje ku ishuri ngo umuntu wo hanze yamampamagara singira n'umupfakazi singira nimero yiwe sinamuzi yamambwira ngo mbwira abana bawe uko bangana kose uko bangana nurangiza umbwire amayiniforume uko agura umbwire amakaye uko hagura ibirato uko bigura jewe navuze ngo uyu mwaka ni jewe ukwishurira ibyo bintu. Yamagenda twahuriye Soweto ahagura amakaye y'abana ati aba bantu Imana yatujaniye hanze Imana imuha umugisha ahavugishwa ibyishimo akanyamuneza yavugishwa ahambwira ngo ntiyari yabonye n'inyama z'intuze z'ubunani. Hari abapfakazi benshi hano batabonye inweri banyemurenge. Imana yo mu ijuru itazibura uko igira. Imana yo mu ijuru zitanga imigisha igakwiza abantu bose bagize neza. Ni ukuri turabashimiye umuntu uzi ukora mu mufuko wiwe akibuka imfubyi n'abapfakazi, akibuka uwagowe, akibuka umugwayi, akibuka iki. Imana yo mu ijuru itazibura uko igira. Twatuyeho imigisha y'uburyo bwose. Imana yo mu ijuru izakugirire neza. Imana yo mu ijuru izakwibuke mu bawe no mu jawe. Ntihakagire umwana wawe uzasabiriza, ntihakagire umwana wawe uzabura uko agira. Ku byiza byose wagiriye neza umunyamurenge wabuze uko agira. Tibibaho man ntiyobora bibiri zivuga ngo Imana yo mu ijuru ikugirire neza. Ni ukuri kandi bavumishije umutima mwiza. Imana yo mu ijuru wowe wibutse umuntu wese ubabaye, Imana yo mu ijuru izakugirire neza ibihe byose. Dusoza abantu Imana irabazi kandi zabagasana. Nuko tuvuga ku musanzu. Nimba utarawutanze bimwe byimbitse gerageza kirimo agatego y'imaka noneho iwacu bizoza bigenda bikore babona ugasabune nawe ugerageze ugira uruhare rwo gutanga niyo sabune bamese amahuzu kilo cy'isukari bene uko nguko. Rero reka dushimire abantu twabanye nabo umwaka wose kuri TNG TV ku Idubu Rusaku, tubasaba nanone kudushigikira no gukandaho no gusharinga ibiganiro byacu. Amashimwe yacu y'uyu mwaka agenda agere kure. Nawe ni mufite ikiganiro ushaka kuzaduheza turasheho namba hariya uzaze twishimane tugira akagarama ni gahinduke cyangwa kagumiyo kari ntaco kabitwaye ntaco gatwaye niho udaha agakombekamo amazi mu nyanja. Inyanja itizigira igihanga cyaka gakombekamo. Turabashimiye mwese, Imana ikomeze ibane namwe naho ubutaha. Murakoze cyane.